Hi guys, this is Bernie Vitong Vitong and with Kuya Dudes. So, nami karon din eh. Pero magluto pa din eh. Before eat all you can, cook all you can. Yes. Masay menu nimo karon Kuya Dudes. Kini ako, my Dudes Bullabay. Unsa ba kana? Dudes Bullabay. Oh, spell Bullabay. Sabaw na lang. Tinola na lang. So muna yung mga, say hi, Ella. Hi everyone. Shabu-shabu. Kami ang magluto. Alright, rock and roll. Shabu-shabu. See what you call shabu-shabu. So mag-isa tagabi, barag butter. Isaw na lang natin nino. Or grill. Grill na lang tanong? Grill na lang tanong? Dili gisa no? Pwede mo siya kagisa, kaya naman sila yung butter now. See? So, pili kami sa ilahang gusto. San you here in the Indoro? Gulay mo tripping. There. Seafoods. No pork, that's why no pork. Yes. And chicken, beef, laman loob. Kita ba ninyo? Yes. So, mapakay tao. Kaysa yung may nangabo. Shout out. Lang yung magluto ng kanan. Perfect. Burn, that's free advertising. Oh yes. Free advertising with birthday bits. Racing. Who will finish first? Master Chef. Who's the best chef? Yeah. The kids will suggest. And the kids in there. So what can you say? It's nice? We are the judges of Master Chef in Timbalat Royal Business Club. Belum begini sih. Don't ask me. Ask my parents. Are you still laughing? That's fried chicken. I mean grilled. Hi guys, now I'm cooking. Ano ha? Okay ra? Ikaw dia, Kuya Dudes. So, mesti mong pag... Sana? O ginani sa balay, bahala ka kung kami magluto. Dapat, ang balay mo, Burn. Mulingkod ka lang. Ang imong pagkaon, diya sa mga tubangan right there. Luto. Luto, haon, hungit. Grabe. Mapasok man o dili, basta kay luto, haon, hungit. Ang akong putahe mo ning pacham. Pachamba na lang eh. Ang ako, sa sinuba, ayos na po. Panyero, lami kay Panyero. Yeah, it's show time, baby.
Hi guys. So ang resulta, urot. Ang resulta, awan. 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 Onya, sokol pa mo. Right? Ilam lagi. Perfect. Ikaw na yung Kuli nakalamian yung magkaon ka. Uban yung mong pamilya. sabihin ko ako. Di uson diet diri ugma. Mag-diet na gyud ko ugma. Sugod ugma. Yeah, dudes. Okay na. Kung sa'yo na itabo. Iba Ala. din, easy. Oo na, nagigamay. Okay. What's your say, Rusty? Ako nag-cook pa. Alright. Bye guys. Tanaw. Okay mo na suya sa mga video. Bye-bye. People.